Yes, nanone rero reka twongere tubasuhuze ari nako tubahereza ikaze muri aya makuru yacu agezweho muri aya masaha y'umugoroba. Tubabwira ko rero Mazo TV kama kawaida tuba tugarutse muri breaking news updates kubigezweho cyangwa se kubivugwa, haba ari kuri ligne de front cyangwa se kuri front line. Turaza kwibanda rero no muri biri gutangazwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye uko umunsi wiriwe, ese kuri kote ya rwa ruhande tuba turebaho bimeze gute, ese kugeza amaginga ya hari insinzi cyangwa se hari tombe runaka cyangwa se hari kwideployinga kwa bamwe bishikirije rya huriro ry'ingabo cyangwa se ry'inyeshamba za AFC M23. Bakunzi ba Mazo TV rero kama kawaida ubu ngubu rero tugarutse mu amakuru y'urugamba, aho tubabwira ko tujye kuba twibanda muri access zigiye zitandukanye, haba ari muri access ya Rubero. Hari imbere poko myinshi cyane rwose bakunze ba Mazo TV, tuza kwibanda nanone muri access ya Mwenga rwose tubabwira ko ubu ngubu urugamba ari amagasa rwose, ibintu byabaye shambaride. Turaza kunyarukira rero na hari warikare ku munsi w'ejo nibwo twababwiraga tombe y'umujyi wa Buhimba. Ejo twababwiraga uburyo Buhimba yaje kuba yaba tombe. Ubu ngubu rero tugiye kuba tugaruka nanone kuba M23 yemeye ikava muri ako gace ikerekeza mu tundi duce tuyegereye. Ese kubera iki yakoze iyo repui strategique ikava muri ako gace? Ubwo turaza kubabwira kubiri kuva muri report ya research na Majeruwe. Bakunze Mazo TV rero nta kindi tugusaba uretse umwanya utarenze iminota 20 tukaba tukubarira cyangwa se tukubwira kubibera hano hakurya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mubizi ko rwose ubu ngubu rugamba ari amagasa, rugamba rwabaye imbere nge. Rero bakunze Mazo TV, wowe utarakora subscribe, icyo nicyo gihe ngo ube wakora subscribe, s'abonner kumva ururimi rw'igifaransa, ubundi ukore like, share ndetse na comment, ubashe kwagura uyu muyoboro, ubundi ujye ubona amakuru 5 wibuke no gukanda no kuri notification bell kugira ngo igihe twa uploadinze ikiganiro cyangwa se tukigera muri studio tayari ujye ubona notification ikubwira ko Mazo TV mwenyewe cyangwa se benyewe banayingia mu miripuko. Bakunze ba Mazo TV, ubu ngubu rero tugiye kuba tugaruka mu duce tugiye dutandukanye. Ku munsi wejo twababwiraga uburyo M23 yaraye hariya mu misozi ya Warikare na Masisi nyuma yo kwigarura umujyi wa Mahanga. Ubu ngubu nuko bikurura bishira ko M23 yari ifata agace nanone ko muri groupema ya Warowa ho muri territoire ya Warikare kitwa Buhimba. Ubu ngubu none Buhimba yari yaraye mu maboko ya M23, ntabwo ikiri mu maboko y'intare za Sarambwe. Mwenyewe muramwumva uyu muri poko rero nta handi wawusanga uretse ahanga. Mbabwira ko iyi nkuru turaza kwirambura. Reka tubanze dusuza abavandimwe rero bagenda batwumva cyangwa se abagenda batwandikira batwereka ko turi kumwe. Nsuza umuvandimwe rero Claude, umuvandimwe Claude rwose ndagusuje aho herereye muri Republika y'u Rwanda. Dusuza umuvandimwe rero uherereye mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, no umuvandimwe rero Junior. Nongere nsuza umuvandimwe Papa Joyce mu Buvira hano hakurya muri Kanyarucinya. Papa Joyce nawe umve ko tugusuje rwose. Nitugera ni Rucuro rero turasuza umuvandimwe Theo Espoir Samuel Bunagana, nawe nizere kuri uko twumva neza cyane rwose. Imasisi na hari abataramu benshi bagenda badusuza cyane ko tuafite n'imboni zacu zazitugezaho amakuru. Umuvandimwe rero umuvandimwe Claudette rwose, nubwo ndabizi kubona internet aho ngaho muri Masisi babigoye, ariko ndabizi neza ko uko byagenda kose ikiganiro ugomba kucyumva kama kawaida. Reka dusimbukire turi nsuza umuvandimwe Fisto, nawe mu wasa y'umugoroba akunda kwandika avuga ati iyo Mazo TV bataraprode abati bataramu ko mutaduhaye imiripuko byagenze bite ko ubundi babyita ngo nuko baraza ngo ntabwo baba babonye amakuru ngiyo tutaprodinze mu wasa y'umugoroba ngo ntabwo babonye amakuru. Ubu ngubu rero amakuru tugiye tuyaherera ubu ngubu dushaka twahera ku bijyanye n'uko FDL ishobora
kuba igiye kugabwaho ibitero nyuma y'uko hari ibiganiro byahuje Repubulika y'u Rwanda, igihugu cya Congo Kinshasa, mu bufatanye bigizwemo uruhare na guverinoma ya Qatar ndetse na n'iya Washington DC, ubwo na Amerika. Ibi ngibi rero biherutse kubera hariya i Washington DC, aho intumwa z'u Rwanda, za Repubulika y'u Rwanda ndetse n'intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuriye hariya i Washington DC, baganira ku buryo cyangwa se ku mushinga w'amahoro arambye, by'umwihariko hano muri Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, haba ari ukwirukana FDLR no kuba bafatanya mu kumvikanisha M23 na guverinoma kugira ngo ibyo barwanira cyangwa se ibyo basaba bibe byagerwaho. Bakunzi ba Mazo TV, Washington rero intumwa z'abanyekongo, abanyarwanda, abanyamerika na Qatar batangiye gutekereza ku bikorwa byo kugaba ibitero ku mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ukaba ari umutwe rero wafatiwe ibihano na Loni kandi ufatwa nk'uw'abajenosideri ba hano cyase basize bakoze amahano muri Repubulika y'u Rwanda. Ngiye rero yari ingingo y'amakuru yo kuganirwaho ku munsi w'ejo rwose, ubwo mu nama rero ya kane y'urwego ruhuriweho rwo guhuza ibikorwa by'umutekano rwashyizweho n'amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu kwezi gushize hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abitabiriye inama rero bakunzi ba Mazo TV bagaragaje imbogamizi kuri tele, ariko batangiye kuganira ku bikorwa bifatika nk'uko rwose imboni yacu igenda ibidutangariza. Reka tuve kuri iyi nkuru. Ku munsi w'ejo M23 hariya muri grupama ya Mwenga yararanye Tombe. Iyo Tombe ni ka gace bita Kirungutwe. Ndanya najidikanya neza ko abenshi abataramu bacu benshi bagiye bakabona ku bitangaza makuru bigiye bitandukanye. Ubwo ngubwo rero ng'umutwe wa AFC M23 ku munsi w'ejo wigaruriye agace ka Kirungutwe ko muri teritwari ya Mwenga hariya muri Sud Kivu. Ni mu mirwano rero AFC M23 yafatiyemo intwaro nyinshi nk'uko amakuru agera kuri Mazo TV abyemeza. Usibye rero Kirungutwe, AFC M23 yanafashe agace ka Kimbiri ko muri teritwari ya Shabunda. Muribuka neza tubabwira ngo mu minsi iri imbere tugiye gutaha Shabunda Centre. Ubu ngubu ndamya ntashidikanya neza ko bakunze ba Mazo TV mumaze kubona ko nta kidashoboka hano, bitewe nuko twatangiye tubabwira ngo turi za Fizi, turi za Mwenga, uva za Fizi tutaragera Mwenga neza. Ubu ngubu none Shabunda, muribuka ndi kumwe na Mwana Ndake turirimba ya ndirimbo ngo tugiye gutaha Shabunda. Shabunda ntabwo ari yakabaye Tombe. Dore none ubu ngubu umuri puko tuzanye teritwari ya Shabunda, agace kitwa Kimbiri bakunze wa Mazo TV. Ubu ngubu kari mu maboko y'intare za Sarambwe. Iyo rero iyo Kimbiri yari irimo ingabo za leta FARDC zari zihamaze igihe kigera mu cyumweru zihahungiye. Ni nyuma yo kwirukanwa hehe Shabunda Centre. Ubu ngubu nako gace M23 ku munsi w'ejo yakibitseho. Izi ngabo rero za M23 kandi zigaruriye agace ka Nyarubemba, nanone kahariya muri ni muri kaherereye nako muri teritwari ya Nyarubemba nk'uko amakuru abidutangariza. Nyuma yuko rero tuvuye kuri iyi Tombe, reka twegere hano ako ndi kubona hari indi nkora ndi Mutara munyandikiye ngo rwose ngo European Union, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, watangaje ko ugiye guha miliyoni 10 z'amayero y'inkunga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ubwiye nkuru nayo turaza kuyinonosora turebe ngo ese ibi nibyo, ese ibi birashoboka.
reka tuve kuri iyi nkuru nanone twerekeze i Buhimba. Buhimba ku munsi w'ejo nibwo twababwiraga ibiri kuhabera nyuma y'uko M23 yari yaraye ako gace rwose ikigaruriye. None ubu ngubu biravuga ko rwose ngo umujyi muto wa Buhimba wo muri grupoma ya Warowa mu gace ka Warikare ngo wongeye gufatwa n'ingabo za leta zishyigikiwe na Wazalendo nyuma y'umunsi umwe wigaruriwe n'inyeshamba za M23. Ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo M23 nibwo twabyutse tubona amatangazo cyangwa se alerte zivuga ko ubu ngubu amafoto cyangwa se aho itangazo ryandikiwe ari muri Buhimba centre. None tubonye bongeye kwandika ngo twadeployinze turahava twegera inyuma. Ese byo ko M23 yirukanwe muri aka gace, M23 ko tuzi ko idapfa kuva mu gace cyangwa se ko yasubira inyuma nta zindi mpamvu nta kindi gitutu. Ese M23 ko yarekura Buhimba biri gukurura bishira he? Ese byatewe n'iki bakunze ba Mazoti? Ngaka gace rero kari kafashwe n'inyeshamba za M23 ku munsi w'ejo ni mu masaha ya mu gitondo. Vuga ko rero ingabo za FARDC zishyigikiwe n'inyeshamba za Wazalendo zagabye igitero cyo kwisubiza uyu mujyi uhereye ku mupaka uhuza intara ya Masisi ndetse na Warikare. Bikaba ngo byaratangiye ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba. Amakuru rero aturuka mu nzego z'umutekano muri Warikare agera ku mbone yacyo avuga ko inyeshamba za AFC M23 zasubiye inyuma zerekeza aho bita Kasopo, aho abaturage rero ngo bahungiye mu bihuru kubera kumva ibisasu n'imbunda ziremereye zakoreshejwe muri urwo rugamba. Kuri ubu rero biravugwa ko FARDC na Wazalendo bongeye kwigarurira Buhimba, ariko rero akaba amakuru arambuye akaba atarajya hanze avuga kuri iyi mirwano cyangwa se abayiguyemo uko bangana ngo tumenye ngo ese nta matekwa zafashe zarafashwe. Kunze wa Mazoti TV muri kubyumva neza. Ubu ngubu rero reka tunyarukire kuri update. Ni ugucunguza uryo mwata murabizi twababwiye ko tutagomba kurenza iminota 20 tubabarira cyangwa se tubabwira kubiri kubera hano mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma rero tutarava hano i Buhimba, tutarava i Buhimba rwose hari amakuru avuga ko ngo kariya gace ngo ingabo za FARDC n'inyeshamba za Wazalendo ngo kugira ngo bagerageze kukigarurira ngo nuko ibi bitero ngo byatangiye mu saa n'umugoroba ngo ubwo urusaku n'intwaro ziremereye ndetse n'imbunda nto ngo zakwiraga mu baturage ngo urufaya rw'amasasu ngo rwinshi mu kirere ngo bituma abaturage bamwe na bamwe bifungiranya mu mazu yabo. Nyuma y'uko M23 nayo ivaho ngaho yari deployinze cyangwa se igasubira inyuma muri ako gace. Mbona n'ubundi uyu mutarama yanyandikiye ngo ni Kasopo. Urugamba rero biravugwa ko ngo harimo n'umuntu bita mu FDLR rwose, ubona yari rwose ngo yari yaje kwigabira cyangwa se kwitegera ngo umurwanyi wa M23 kugira ngo ngamwereke ko ibyo yamukoreye muri Goma, mu mujyi wa Goma cyangwa se muri za Rucuro na Sake na za Kibumba, mwemeza ko hari rwose Buhimba cyangwa se muri urugabano rwa Masisi na Warikare ko rwose ahamaze igihe rwose ko tagomba kumwifatira cyangwa se kwikora k'ibyo yakoze hano muri aka gace ka Goma. Ariko ku bwacu dushobora, ariko bakunze Mazoti TV ntabwo duheruka kumva hano umucancuro rwose, ntabwo duheruka kumva umucancuro yigaragaza hano mu burasirazuba bwa Kongo
ubanza nawe ari hari ikisangane rwose ariho yitegeye kuri cya kibuga mwenyewe Masunzu abaga yicayemo apanga urugamba avuga ati ubu ngubu Aduyi yakibaze kuba uri Kisangani ugapanga urugamba ruri i Masisi utazi ngo ako gace ko muri Masisi bari kurwaniramo imisozi yayiteye gute, ako gace gateye gute, kameze gute, ako ukaba wicaye Kisangani. Ati ngewe ati fata ibikoresho, nohereje drone, nohereje Sukhoi ngo zigende zirase muri kariya gace. Ese ntabwo ibingibi bishoboka kuri M23. M23 niba ibyutse ivuga ngo aka gace kagombe karare mu maboko. Ejo nibwo twabwiraga amezi agera ku 8 M23 ishobora kuba yarahombye yose itegereje bya biganiro. Twabwiraga ngo ni ibya Doha, ibiganiro byatumye idindira ntiyagera ku nsinzi bitewe nuko yo icyari yiteze ntabwo yakigezaho, ahubwo amahanga yayisabye gusubira inyuma, isubira inyuma bitewe n'igitutu cy'amahanga. Nyuma yaho bajya mu ibiganiro kugeza n'izi saha nta kintu rwose kiratangazwa ku byavuye mu biganiro kizima. Yego ibiganiro byarakozwe, hari icyagezweho, ariko ntabwo kirashirwa mu bikorwa. Ibi ngibi rero ari byo bituma M23 igenda ivuga ati ese ibiganiro byari bimaze iki ubu ngubu? Ese y'amezi 8 iyo tuba tutaragiye mu biganiro ko twe tugeze wari kare, ese ubu ngubu muri aya mezi 8 tuba tugeze he? Bakunze Amazo TV muri kubyumva neza. Ubu ngubu rero turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko rero tutaragana ku musozo w'ikiganiro turabona bavuga ngo tombe zo muri iyi minsi ngo zigiye kurikora ngo nyuma yuko ibiganiro rwose ngo byaba bipfuye byahariya muri Qatar cyangwa se Doha. Ngo ubu ngubu rero ngo ibiganiro nyuma yo gupfa ubu ngubu ngo ni tombe gusa. Niko abataramumbona bari kunyandikira rwose, ubu ngubu ni tombe gusa. Ni tombe kabisa, ni tombe. Ubu ngubu rero wowe utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyangwa se tugureze umwanya wo gukora subscribe, bundi tujye tubana mu biganiro byacu, cyane ko Mazo TV natwe tuba twahababereye kugira ngo tubahereza icyo bita imiripuko. Bakunze Mazo TV rero ubu ngubu nta kindi tubabwira nuko bashishikariza gupostinga inkuru zacu, mukazisharinga, mukazipartage, cyane ko bitewe nuko iyi nkuru zacu zo zifite isoko y'amakuru aho tuvoma amakuru yacu. Ubu ngubu rero wowe utarakora subscribe, sharinga n'inkuru zacu, tanga umusanzu wawe, uruhare rwawe rugaragare hano kuri Mazo TV.